igama lami nguNkanyiso wakwaZulu osindisiwe. Ngeke ngihlale ngibone ngomncinyane ke bazalwana hayi ngomfushane. Kodwa ngihlale ngibone ngomncinyane ukuthi hey uNkulunkulu wangenzela umusa. Ngeke ngithi mangibheka umuntu onjengami owayeselihlazile ivangeli kwamphoqa uNkulunkulu. Kodwa ngelinye ilanga ngathi ngizovuka nje senikade ngidakele lakhuluma izwi lathi ithuba owahlala ukukhalela nathi usunikeziwe. Emva kweminyaka eminingi bazalwane ngimkhokhela uNkulunkulu ngazi ivangeli ngahlubuka. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa. Ingakho inhliziyo yami ihlezi inexhala njalo kumuntu owile emseni noma kumuntu obackslidile. Impela ihlezi lila ngoba ngiyayazi impilo yokukholwa uphinde futhi uwe. Kubuhlungu ngenzele isimanga bazalwane. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kwangikhombisa ukuthi akona amandla ami ukuhamba le ndlela ngoba ngangumuntu kulesa sikhathi nganga-understand mina ukuthi umuntu uwona amakwenze njani. Nganga-understand ngangivutha ngale ndlela leyo ukuthi umuntu uma kuthi uyona nje umntwana kaNkulunkulu uthithiziswa yini futhi kakhulukazi mangabe emusha. Kodwa ngakhunjuza ukuthi akhona ukuhlakanipha komuntu ukuhamba le ndlela futhi akona amandla omuntu kodwa kuwumusa. Manje nginakho uqonda bazalwane namanje njengoba ngimile ukuthi namanje kuwumusa. Manje ngihlale ngithandaza ukuthi inkosi ngilekelele lo musa ngingadlali ngawo. Ngithe sengibuyele ezweni bazalwane ngaba umuntu omubi ngale ndlela engazi nami ngizothinjana kodwa awungeke ukwazi ukungibona ngendlela yilo muntu obuka elungile ngokwemvelo kodwa ebumnyameni eksithekeni bazalwane ngangibuka ngandlela esimaya khumbula ngixoshwe eJulisi ngixoshwe ukuthi sengithandane nengane yakhona nakhona ayithandana nengane yakhona encane ngale ndlela yokuthi kwafanele ngiyejele nje ngoba ngangenza ubunja kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa bangixosha nje kwaphelela lapho ngangama futhi nakhona lapho ngaqhubeka nobunja ngoba umuntu uma ngabe wazalwane engahlangananga negama lika Jesu imisebenzi yakhe mibi. Doesn't matter ukuthi asimbonanga ngenzani ngamehlo enyama kodwa nje imisebenzi yakhe mibi ngoba nomedlinza ngemidlinzo yakhe mibi. Ngiyambonga uNkulunkulu izolo ngeke ngahlangana nje nomunye umama engase ngimkhokhobela naye ngenxa yobunja. Uyabona bazalwana ngithi ngangilungisa ama DStv manje ngangena ke kuba ngathi ngilungisa iDStv kodwa ngapha ngikhulumela phansi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu bazalwana ukuthi ngathi ngihlangana naye ukuqala ethi angimbuze ngithi ngibuza impilo wathi hayi ngimbuze mangithi angimbuze kanti ufuna ukungitshela ubaba wakho usashona. So ngibonga uJesu bazalwana ukuthi konke lokwenzeka sengikuJesu ngoba kube ngangekho uJesu ngangobona ithuba ngiqhubeke ngenza ubunja. Kodwa uNkulunkulu ngithema ngihlukana naye izolo ngathi ngiyakubonga uNkulunkulu phezulu kwakho konke ukuthi yonke lento yenzeka sengamukela igama lika Jesu ngisindisiwe ngoba kuba ngisindiswanga bengizoqhubeka ngifuna ukudla amaqanda. Kodwa uNkulunkulu emuhle wangenzela umusa nokuthi bazalwane ngingafi. Ngiyakhumbula ngelanga ngizengiphume emzimbeni ukuthi indlela engakhala ngayo into oqala yenzeka kwaba ukuthi nje phela nihlukene noNkulunkulu kushuthi uyesihogweni. Ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu owangenzela umusa. Ngikhumbula nala ngisebenza khona bazalwane ukuthi bengiyisela bazalwane bengalwanisela elikhomba abantu ngeibhamu noma ehlithi ukhwamaza abantu kodwa bengena kwisystem ngenza ukugebe futhi ngase ngithi ngifuna ukufundela iIT khathi ngizontshontsha kahleke manje ngitshontshe ngihlalele endlini ngitshontshe imali zabantu. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa bazalwane noma ngathi noma ngixoshwa ngathi vele ngifanele kodwa ngabonga uNkulunkulu ukuthi ngathola ithuba ngizohamba insuku ngiphenduka kanti ngizophinde ngisebenze kwenye indawo la engizothi mangisebenza khona kusetshenzwa ngeimali zako Absa. Ngibona bazalwane ngibona ukuthi uyabona ngalosikhathi nginebhuku elilodwa ayikho nemali engihola la
usathane ngikhumbuza kodwa ngisho ngithi ayiyemsaba uNkulunkulu ngeke ngisakwenza sathane lapho ke ngase nginikwe yonke into kunama account yonke information bazalwane imali zangampela ama credit card kodwa ngizodumisa nje uJesu bazalwane ukuthi ungenzele umusa enzukwini zokugcina angisalani nezingane zabantu angisahubha abafazi babantu angisahubha utshwala ngihluphe emndeni yami bekuyinkinga mina ngisho emndenini wami uma ungizala ubengathokozi kodwa namhlanje alishoni ilanga singafonelanga noma singakhuluma ngoWhatsApp sidumisa nje izulu ngizobonga nje uNkulunkulu bazalwane ngalokho ukuthi ubaba ongizala siyakwazi ukukhuluma naye efonini eside isikhathi ngibonga nje uNkulunkulu bazalwane ngoba bengiyintsha nje umuntu ebeyazi utshwala kuphela nemisebenzi emibi lokho kuphela nje